Treći je priručna laboratorija za provjeru prelamanja svetlosti, totalne refleksije i indeksa prelamanja. Ovo smo duhovito nazvali priručna laboratorija za demonstraciju totalne refleksije, a u okviru toga vidjet ćete takozvane svetlosne slapove i totalnu refleksiju u savijenoj plastičnoj cevi. Kratko, što se tiče teorije, ovo ste radili u redovnoj nastavi. Da bi demonstrirao proces prelamanja svetlosti, opet ćemo koristiti našu virtualnu laboratoriju u FET-ovu. Kao što vidite, ovdje imamo izvor svetlosti koji se nalazi u vazduhu. Ako uključimo laserski zrak, on putuje, prostire se pravolinijski kroz vazduh, naravno dolazi do granične odnosno površine između vazduha i vode i ovdje se jedna pojava da zrak koji se prostire kroz vodu menja svoj pravac kretanja, kao da se nekako lomi ka normali. Ovdje ima jedan zgodan instrument koji se zove merač brzine svetlosti. Vidjeli ste u onom prvom videu kako smo izmjerili brzinu svetlosti pomoću mikrotalasne pećnice. Ovo je sad jedan sofisticirani instrument. Ukoliko postavite ovdje, evo, znači poznato je da je brzina svetlosti u vazduhu 1c. Također ovdje ćemo dobiti 1c, pošto radi o vazduhu, ali ako sada stavimo u vodu, a na onom teorijskom uvodu vidjeli smo da je recimo Foucaultovom metodom bilo moguće izmeriti brzinu svetlosti u vodi pomoću metode obrtnog ogledala, ovdje ćemo dobiti nešto manju brzinu, 0,75c. Ako bi recimo isto vode stavili, na primjer, staklo, vidite da se sada zrak još više prelomio prema normali. Vidimo šta se desilo sa brzinom. Brzina je manja i iznosi oko 2/3 brzine svetlosti u vazduhu. Da bi se materijali karakterisali pojavom da je svetlost kroz njih sporija, uvodi se jedna nova fizička veličina koja se zove apsolutni indeks prelamanja i on se definiše kao količnik brzine svetlosti u vazduhu odnosno vakuumu i u nekoj drugoj materijalnoj sredini. Pošto je najveća brzina u vakuumu, onda je to neimenovan broj koji je po vrednosti veći od 1, tako da indeks prelamanja recimo za vazduh iznosi 1, a recimo za ovo staklo iznosi 1,5. Ovdje je interesantno iskoristiti i ovaj instrument koji meri intenzitet. Ja ću sada izmeriti intenzitet upadne svetlosti. Evo vidite da je on 100%. I kada svetlost dođe do granične linije dve sredine, tu nastaju istovremeno tri procesa. Jedan deo svetlosti se odbije ili reflektuje, i jedan deo svetlosti prođe ili se izvrši takozvana refrakcija, a jedan deo se apsorbuje. Pa da vidimo šta će se desiti sa svetlosnim zrakom koji je prošao kroz staklo. Tu je 87,17% intenziteta, a ovdje 12,83. Znači kad saberete 12,83 i 87,17, dobit ćemo 100%, znači evo jedno interesantno merenje koje pokazuje važenje zakona održanja energije. Vratit ćemo sada na našu prezentaciju. Prelamanje se događa na graničnim površinama između dve sredine različitih optičkih gustina i tu možemo razlikovati dva karakteristična slučaja. Prvi slučaj je kada svetlosni zrak prelazi iz optički ređe, optički gušću sredinu. To se karakteriše različitim indeksima prelamanja. Upadni ugao je veći od prelomak i tada se kaže da zrak skreće ka normali. Isto važi kao za odbijanje svetlosti, upadni zrak, prelomni i normala se nalaze u istoj ravni. Drugi karakterističan slučaj je kada svetlosni zrak prelazi iz optički gušće, optički ređu sredinu, tada upadni ugao je manji od prelomnog ugla, prema tome zrak skreće od normale. Imamo jedan interesantan slučaj, to je ako svetlosni zrak pada normalno na graničnu površinu, onda on ne skreće. Ovo ako se sada formuliše u okviru jednog iskaza, to se zove zakon prelamanja svetlosti, onako kakav se uči u osnovnoj školi. Da bismo provjerili ovaj zakon, potrebno nam jedan grafoskop, imate ga u školama, uglavnom su oni otpisani i nalaze se u magacinima ili skladištima, i potrebno je da imate jedan akvarijum sa vodom.
Šta smo radili u ovoj vežbi? Mi smo akvarijum napunili vodom i usmjerili smo tanak snop svetlosti sa grafoskopa i kao što vidite svetlosni zrak se prostire kroz vazduh, dolazi do granične linije između vode i vazduha i lomi se, i to se lomi ka normali zato što je ovdje prelaz iz optički ređe u optički gušću sredinu. Vidjet ćete kako smo ovo snimili. Ovdje može da nastane jedna interesantna pojava koja se naziva totalna refleksija i ona nastaje kada zrak svetlosti prelazi iz optički gušće u optički ređ u sredinu, pa ćemo promijeniti ovdje sredine, stavit ćemo da je gore voda, dole vazduh, uključit ću automatski merač uglova i recimo vidite da za neke uglove do nekih 40 i kusur stepeni, blizu 50, sve dok ovaj zrak prelomljeni se ne kreće bukvalno graničnom linijom između dve površine, to je otprilike za 48,8 stepeni, definiše se granični ugao totalna refleksija. Za svaki ugao koji je veći, svetlosni zrak ostaje zarobljen u optički gušću sredine. Vidite, mi povećavamo ugao, a zrak ne može da napusti svoju sredinu, odnosno vodu. Kada se ugao smanji ispod 48,8, onda on može da napusti svoju sredinu. I ovdje imate interesantan jedan zadatak koji kaže pod kojim uglom ronilac vidi zalazeće sunce. Pod uglom od 48,8 stepeni, jer sunce zalazi na horizontu je skroz, na primjer, desno, i onda se zrak sunca poklapa sa zrakom koji se prostire graničnom linijom između dve površine. Sad kako ćemo ovo da provjerimo eksperimentalno, to je jako interesantno. Vidjet ćete, napravili smo nekoliko različitih eksperimenata i prvi eksperiment su takozvani svetlosni slapovi. Da biste realizovali eksperiment, potrebna je jedna plastična flaša sa vodom, jedna deblja igla kojom ćete probušiti flašu otprilike na trećini visine, onaj naš kineski laser iz svih prethodnih eksperimenata. Ovdje treba uperiti laser tako da svetlost prolazi debljinu flaše i pada direktno na otvor, i onda izgleda da je laserski snop zarobljen u slapu vode i prati njegovu putanju. Mi ćemo u našem eksperimentu koristiti laser crvene boje. Znači ovdje se demonstrira princip totalne refleksije. Objašnjenje za ovu pojavu bi moglo da glasi nekako ovako. Laserski zrak pada pod većim uglom od ugla totalne refleksije, to je granični ugao, i on će se na graničnoj površini između vode i vazduha totalno reflektovati nazad u vodu. Taj proces se ponavlja celom dužinom vodenog slapa, pa se kaže da je voda zarobila laserski zrak. Jako interesantno i vrlo efektan, a vrlo jeftin eksperiment koji svako može da realizuje kod kuće. Drugi eksperiment je također interesantan, on će nam demonstrirati kako se princip totalne refleksije koristi u optičkim vlaknima. Pomoću savijene plastične cevi i lasera možemo pokazati kako se širi svetlost kroz svetlovod. Na taj način prenose se podaci o optičkim vlaknima. Za realizaciju ovog eksperimenta koristili smo jedno providno crevo, ono se može nabaviti u svakoj, recimo, poljoprivrednoj apoteci, košta oko 20 dinara za 1 metar, kineski laser 100 dinara i jedan stiropor. Stiropor smo koristili da kanališemo i da možemo da menjamo zakrivljenje ovog našeg creva. Evo, kada usmerimo laserski snop principom totalne refleksije, on ostaje zarobljen u našem crevu i vidite da se na drugoj strani prenosi signal. Vidjet ćete kako smo mi to uradili na video materijalu. Nadam se da će vam to biti interesantno i da ćete ovaj eksperiment moći da realizujete sami kod kuće. Sjećate se da smo tamo rekli da postoji jedna nova fizička veličina koja se zove indeks prelamanja, pa da bi to pokazali može se iskoristiti
jedna interesantna vežba sa kineskim perlama za vodu. Ovo pakovanje perlica košta oko 30 dinara u kineskoj prodavnici. Potrebna nam je jedna ili dve čaše, od kojih jedan treba da bude providna, i jedan flomaster, najbolje onaj koji ne radi. Sipati vodu u čašu, otvoriti kesicu sa suvim perlicama i staviti ih u vodu. Nakon par minuta perlice će upiti vodu i one će povećati svoju zapreminu. Interesantno je da se perlice u vodi ne vide, što znači da je njihov indeks prelamanja isti kao indeks prelamanja vode. Mi ćemo sad jednu perlicu da izvadimo iz čaše sa vodom, stavit ćemo na držač koji će nam igrati vrh flomastera, zatvarač flomastera, i gledat ćemo na primjer neki predmet. Vidjet ćete, tamo će biti logo C kafe, našli smo ga na kuhinskom stolu, i menjajući rastojanje dobijat ćemo različite likove. Ovo ćemo naravno predstavljati uvod u sočivo, to će biti lekcija koja se radi nakon ogledala. Evo kako to izgleda, vidjet ćete na videu kompletan tok eksperimenta. Nadam se da vam eksperiment biti veoma lak, zanimljiv i da ćete ga sa lakoćom realizovati kod kuće. Prilikom sastavljanja ovih vežbi korišćena je navedena literatura koju možete vidjeti ovdje. Sva literatura je dostupna na internetu. Ja vam preporučujem da preuzmete ovu literaturu. U njoj možete pronaći puno sličnih eksperimenata koje možete uz malo truda vrlo lako da realizujete u sopstvenoj kući. Prijetno!